Кыжалги авын ойшынжы ердеген суйлавра сывлық хенжен хажак кезем килгеге сазылама бұлдарашы. Халлиге пенде вишіре яғын шын суйлав комиссия нешченезіне келе бұмай хравлана. Вазене мінле сазыламалы шынжен тәплен ұнландара стілебе, Чаваш енри теп суйлав комиссиям пужарывебе шамрыксем ролик хадырленя. Сывы хинжин хавжаны зенде суйла вешне худшынма майзем булмала. Шыржы в республика малашты хен кашни сасы пәлдерішлі. Шамбада авыны үйген вынжичі вынзакыр вындохырмашы зенже ердеген суйлавран негамында екенже дырзайылмаламар. Кеші республикари теп суйлав комиссиям пайдашы зем. Шанба шамроксем де хойзен дүбене ғылма жұтланы. Вижі минуда яғын бұраган ядарлы аудиода да видеоролик үгерне. Халі візімбе социалы учреждение решлеген зем хойзен батне шүргензене балаштараща. Мы готовим ролик. Куролига сулдырзем валига дерлейтпір. Ябық кураган илдеген калажаганзене сымақсыр алызембек дарцай дарлы специалист оландар забарай. Куш ябық кураганзем брай шивжебе узугурза хадырлені материал зембе узугурма булдарыш. Вазене шубашкарды шене гонды районенже суйлав участеген жегедеші. Республика Гларымвали, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин.